Bog svima, dragi svi, nastavljamo i dalje sa stvarima koje zbunjuju učenike hrvatskog jezika i u ovim videima ovaj mjesec odgovaram na neka pitanja koja sam dobila od vas. Dok sam razmišljala o ovom videu, moram reći da je ovo nešto što je zbunilo čak i mene, pa nadam se nakon što pogledate ovaj video da će vam stvari biti malo jasnije. Govorit ćemo o nego i od. Nego i od oboje znače den kad se uspoređuju dvije stvari, ali od također može značiti i made of. Prva razlika, nego se koristi s akuzativom, od se koristi s genitivom. Pa idemo vidjeti prvu rečenicu s nego. Više volim čokoladu nego vaniliju. I sa od, volim više čokoladu od vanilije. Ok? Idemo sada vidjeti treću rečenicu kad od znači made of. Volim više sladoled od čokolade nego sladoled od vanilije. Ok, dakle, nego je recimo jednostavan, koristi se s akuzativom i znači den. Od može imati više značenja, koristi se s genitivom i može značiti den ili made of. Ok, dragi svi, nadam se da je ovaj video malo pomogao. Vježbe vas čekaju na Patreonu. Ako želite, možete podržati moj rad. To možete napraviti tako da se pridružite našoj zajednici. Link je u opisu dolje. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se drugi put. Ćao, čao!